titiang ratu dua gong istri. Yen taniwang yantuk titiang narko kadi mangkin don titiang gardito pisan palungguh cokori dewa yang sejeroning pikayun yen wantah dados santuk titiang durus nika yang napisan emang kawinang ratu saja pesan tu bibi. Rasa ngayu bahagia saja kayun gelah di temengan buka jalan. Apa buin? Bibi setata subakti ngiringan uko dan gelah. Serahina dini dipuri selit saja. Nyen buin nego mati bakal ajak gelah metimbang wirasa. Dua uko dan bibina dini dipuri bibi. Ratu dua gong istri. Iya ning indek pangubaktin titiang rek palungguh cokori dewa dan sandang punika banget parosan. Napi maler ares cokori dewa ledang ring titiang yen dados ki antuk titiang. Mangdo kantos kepadam titiang mangdo pulih je titiang aturang ayah rek palungguh cokori dewa. Mai jemalu bibi. Ireng-ireng durus sangat. Bibi sablet. Ayo titiang. Ulian tuyuh bibine serahina ngaturan ayah dini dipuri. Rasa kewah gelah ngalih selah bibine. Pangada ajak gelah mararaosan. Marajani dadi ya gelah man ngalih selah galah bibine. Pemekasnya bibi Inge sapunapi? ada nih dan nake lingsir. Dini dipuri mertebuana. Ida ibu matuan gelah. Inge sapunapi ratu dua gong istri? Keto masih raben gelah. Inge. Ipen-ipen gelah. Makajang sayang tekian uko dan gelah bibi. Kewalo bibi. Ada masih aneh sebatin gelah. Ratu dua gong istri. Dados peremangken masiosan. Tuan titiang cokori dewa mau batu sungsut kadi mangken nabi sane ngawinan pelukon cokori dewa sungsut ratu dua gong istri. Kadang bibi masih subanawa. Ada nedini puri mertebuana. Ida ibli agung. Ipen gelaknya paling dhuwur. Kadang uling makelo ida sungkan. Inge sayu wakti ratu dua gong istri. Mawastu kayang jani konen presida ida kenat bibi. Rasa melet kayun gelah. Don gelah mapi tulung. Pang presida jaida digelis kenat. Ia dia mau nenek mengkejang dini dipuri. Rasa sayang teken uko dan gelah. Inge patut. Kewala gelah sing bisa melaksana apa. Kengken bahan gelah jani medaya. Nang tegaran bibi matur bibi. Mametang nugra di ratu dua gong istri. Sane sungsut tang palungguh cokori dewa kadi mangken boyo wenten. Yen yo abogoh-ogoh maine. Ratu. Beli mau ya. Ya ratu. Jadi ajong kita menjalan penahang menjalan kene. Oh, mangkitu nang aru bagus. Ajong yo. Para nepuke nama jang perjani jalan nah gini dong. Engken li. Beli rindu aja jang. Rindu. Menengken. Engken seledak gitu. Paman Moyo. Ya. Tong udah dadi paman newek teke tanggil mai. Man mungkin pamane raben gelah dija paman. Dua gong putra tanandar iki. Uli tuni gelah kairingan ban penyeruane ada sing beli agong gelah teke mai. Man dija belen gelah paman. Nak dijo kan direng beli. Nah kene nak iring busan pertamaan sih yo. Nggih. Bagenden ada nak diki wau de jabo. Beli moyo. Atureng ya penganggen itu dua gong putra gitu ya. Nah istri nih kok juga ben. Nah istri. Oh. Orang nang aturang wagong putra. Anu pesanan wagong putra. Niki nah istri akendan. Sira cuma duwe niki. Ratu. Bibi. Titiang. Dadi sing kekenah bahan gelah. Dadi ada anak lo.
Nggih. Nek ngabos saput nenenan. Nah, molong rela nih kotan tawang ya. Dan anu. Ampura. Nang dia beli jujur lain. Ampura. Yang sini Dua istri. Ulan kentan nya lanang-lanang. Bibi, Nung da ora tuna istri makin ngadorang. Niki pengangiring itu bagong putra. sing medaya saja gelah. Ada anak lo ngabos saput nenenan mai ke puri bibi. Sapa nabi kekayo ni doni. Nek ijo menawi ilang cokori dewo. Tapi tanah tulang cokori dewo. Dewa ratu. Paman apa? Mai aja malu paman. Nggih, punapi wonten wacana iki. Apa alih paman mulih? Engken. Mat lanang subah paman ngajak anak lo. Maro paman nawang mulih. Nggih. Dados ten kemana nduk didiang niki punapi niki? Weh, Dok malah wah dengan kenahang. malahan ngimbal jenengan selip jenengan. Dong bos beli. Kek. Dong, sak kini bos subot wow, baru pesu ingat kini bos Bruno. Dong Dewa Ratu, jak persis beli, beli salah di galange, taring kelabang masih bak. Apa tuh? Talak di jalan tegarin bang, kijap. Apa sih kita kang beli? Nugen beli pesu. Napi niki beli? Niki sabut adi. Sabut? Inge. Sira sane madue beli? Yen buat sabut ini beli nang lahang. Ida iraga. Dados dewa makde. Niki saput. Idun Beli sane madue. Nge. Amel beli. Mas Jakti. Tijo kirang idoyari. Jekeng sampun, wikan sampun, bakti sampun. Idoyari tan kange, pangeran siosan diambil. Yang awakin nyia. Beli urang-urang. Awang unuk deh jek. Camprek bingung cek kene. Cang bingung. Unik beli niki. Jaya. Ring sikiang titiang puniki. Ningalen reramo. Mutang sangah titiang meriki ngiringan beli merabian. Dong kadi puniki beri mata parilaksana. Badengah, ros bagong istri. Udang raramo udang sangah cang patong. Tapi malah sana gumanti terus nen titiang. Padang ken titiang ngiringan beli riki. Pamian titiang pamit sange bude belago. Gede. Jangan disenyum beli. Tentang beli jangan boleh. Sombong beli Cintaku melekat pada dirimu. kan. Pemuji kan. Nena anu naake nena. Wanapi jokor dewo. Dikang rek yari. Ini kini kede dia aja bingung dan ngerti tiang niki. Sumarnya dija niki, sumarnya niki. Adi. Nang menggalang-galangan di dewa ngeraos. Sampun nang daging mekulit. Kewah ben beli melut. Melarapan benade saput beli. Idewo ne makte. Beli dot nawang. Sangka ne dewo makte saput itu. Muasdu dewo meramanti marap tekin beli. Di dia panggil saput niku. Sireng nang wehen. Neng? Matur ratu bagong istri. Dan merasa beli ken negaken gedebok jete belus. Angeno nyaruang.
Brajani mapi-mapi tan nawang undep. Tuh, mapitan iling. Yening yukti beli tan wenten melaksana kadi punika. To kapan parakan beline ipaman moyo sana ngatoran tidiak kocap wenten anak lo. Yo. Ternyata ci sumber bencana nih. Ci biang kerok nih. Asen. Kene daya nih usak-usak kene sepel ci benar beci gelem kan. Ada apa nih? Abah, ada apa nih? Bungut ci ya. Bo senjang uno. Poret nak. Yo, Yang yen bener besing ngidang majalan pepetik kan ngai wicara di Gumina. sira ngidang majalan kan kot yang dini. Majalan Masa ada. kalau pejalan Cina cara kirek bang kiwo. Yang penting kan nyidang tangkil malu gitu. Ane sanang lambe apa patutnya di Gumina? Come on. Oh kancut. Oh kena aja banji. Bisa. Meni lantas bungut teh semua pahit. Mut api mah pahit. Bener. Macam-macam kan. Macam-macam bungut ci usah nih kuang plester bungut ci ya. Ih, bungut lester di mana bunyi? Ya, Benahang belum bener melaksana di Gumina. nggih. Hmm? Makanya benar hampir di. Kadang ada kecapen sastra mau sang. Nggih. Tapi Wasista nimitante menemu mitra. wah betul itu sangat betul. Wasita memitante menemu mitra. Wasita memitante. Nah ulian bener raos nih bener. Ngos tuang cing liu ngolah timpah. On jana demen teken cai. Nggih. Ben besek wasista nimitante pati kepangu. Oh yang belak, mula dikata asal berjalan. Yen peleh pan memunyi sing bukan sing mati. Sudah peleh memunyi. Ngapain peleh dia? Makin. Ada pun padamang. Jangan dumul macam-macam. Persudor dia pernah pergi. Oh sing merasa. Perasa napi. Boleh tuh. Ini apa nih? Cerai ini. Yang Ija bakat. nak lo kemana? Nelonyen. Cerai ini. Sing muno benci kematian lah. Cerai ini. Atur. Busana ada di job 5 nyen ngemang. Yang nyemak. Nyemak. Oh. Ija jemadi. Di pokoknya mau kerewa. Telepon. Dua istri. Niki duka belum kerewa baru yang ngatur gini. Besepalan paman busan matur teken gelah ada anak loh neng abos sapu tetotonan cek nelek matan pamane subo matur gede bet isi nelek beli. Dua gong teneng dulu. Kalau gua ke Korea tan gua merabian sarang kali. Nah, sedang menikmati sesuatu. Cinta yang terdagingan cemburu dan becek. Wawu di tiang matur itu dua gong istri. Oh niki wenten busano nak loh tiang emang gitu. Aduh kok belum Korea. nya nasik pedeh paman. Aduh kok belum Korea kan cemburu. Cinta yang terdagingan cemburu dan becek. Berarti Cemburu. duduk persoalannya kengken sebenarnya. Cing lah daya nih kita. Jang lah kayak ini pangcin nama. Ajen boduwo. Ingat masih kita Yang salah. Hei! Sekarang menang teman. Hei, jangan aja, Jang. Jangan aja, Jang. Kang Wang menjadi Saya tadi sombong waduh di naga guys. Sombong aja di kode jangan aja. Betul, Bang beli. dia kati ngeleng gua gini. Dosan kena lo. Dot, nu nyidang. Hah? Gudang. Ye kal pelali.
pemekasnya Ratu Bliagung. Ampura yang sekian titiang. Dong sampun dan wenten bukti lan saksi. Sane nyinayang bali melaksana dua para dong sampun titiang digelis Bramantiang ngirengangan belini ampura yang sekian titiang Bliagung. Jak cara ye hangat Beli sing bisa lah. Sire manten yen sampun wenten nama sadu dan rahayu pasti ke sampun ngapi duka. Awinan beli ngideh marep tekene dewa alon-alon turmaning saring-saringin siruning ada sambal. nak wenten nam Wiriati sangkan beli tepuk negene kedek pekenyong paras-paras sarpanaya meduna leniri satu sebab ni akat imoyo yang katinan len ngekengken penaden ni Inggih Bliagung. Wantah punika sane gumanti tunas titiang. Wentane titiang mangkin ngiringan beli merabian riki reng puri mertebuana. Mangdane yukti beli tresna reng sekian titiang. Mangdane nenten sekadi majalan di toyone. Reng dakiane titiang dandan beli kemon di dalamnya titiang kutang beli. Asapun api sekadi beteni puluhan. Mangdane yukti masikian mabesekan kayon beli nering sekian titiang. Pemekasane makin beli melet mana titiang beli nyarangin paroman Rike ring puri sane mangkin beli wenten Riki beli jagil ngekijab Bliagung. ini patut sekali atur dewa ni awinan beli nadaksara nedune dewa di trap ringudiana mula kumanti syarat ane patjang rausang beli marap sekene dewa mapan ibu san beli ngemiladen paruman Patut beli ngeniken ngentosin linggih beli pengnadak data di mertebuan Raris di subane kayun-kayunan beli asane dan patut rehning cek pesakala sem beli nu maurip sat maka yang beli ngiringan sat maka beli ngadakan beli peng newate nah pemekasne di taman jani dewa sampun nang sumania turmaneng salit arse duaning sane mangkin beli tan urungan lakar ngalen pukudane dewa ni lakar ngusiwana inggih ngererahang beli agung tama dumadak-madak sangkanan persuacan itu sang yang pramukawi sida pun beli ngaturang tama keburiati inggih Bliagung. Yen ning asapunika untang kayon belini jagi lunga mereka ngururuh tamu titiang sederenge beli memargi nireng sandumun ke pemerajan nunasi jang rasiti bakti reng ida sang yang widiwasa dumadak sida labda karya pemargen belini presida beli ngemolehan tamu lamakane idai Bliagung digelis kenat sejati mula malih Nggih Bliagung. sayuwati Ratu riantukan sampun sayaga titiang inde kupo karo palungguh cokorido pacang muspo ring pemerajan. ya kualo kene nah Inggih titiang. sewanangan gelah lakar nilar puri Inggih. nak sing kena ban bidang kadang gelah rau donyen tuna pariatna pemekas ngemani adi dumadak-madak sangkanan pesuecanis kala pangslamet ya den gelah Ratu Dwagung Putra sampun nang sumaniyo ring pangubakten titiang. Do kapan titiang duno pacang iring ide iari dumandek mandara hajang pemargen palungguh ya gitu lah ada Jadi banding ngasapunika nireng medap-daban bibilah nireng Iring-iring duno Ratu. Nyen sing suka
Dongin sing liang yen mone buat kaluweha gumi waringin sungsang kadirasa ngeredet dan petanding ang raso dini di gumine kewah kane madan ngalik sae yen mire perah inere loko kadiraso tedonang mai ke gumine kalah sing sida bakal ngalahkan ane madan waringin sungsang. Cenane mawenang sida melah waringin sungsange buka jane pemekas sida anake aku ane poraganing pradyan luweh widakta wicaksana dan penah kadi pemargan itu sang Prabu Rahwana ide sang Dasamuka apa buen lantas Agung ane ngape kelingeh itu anak Agung mau kejang sekananing para ratu ane ada dini sejebaking gumine nganap kasor nemah di batis yun Agung apa buen ane madan durat maka ane dot nyang kalong usak asik mai kauringin sungsang kadirasa donggin liwat kadirasa nyekcak wates waringin sungsang pun dah jauh apa mawenang ibanyak rasa sing bani tegen yo Agung wireh Agung sing adolen tukang ceret-ceret gede ini diwaringin sungsang siap keken nyen tumirep pekrimik ngerawasan Agung uleng dori ane twaro-twaro ane woyo-boyo donyen kanti mo kemelang maro bekenak Agung subatangna apa kaltage dot melasong jetem utamiseng apa dot basangin mo silur bon samok ada ya pokoknya kedidian ngomemel di Capopuri rek ni ada utusan itu anak Agung pangsida tangkel semang negani sira katon tuhunan ning bumi bedan pidageng nawagang titiang matur sisip rengangan palungguh cokori dewa kumantiangop titiangan tenen wata teodanan palungguh cokori dewa risat-sat ide sangyang kalantake pengkal ide botarawinere kadirasa mepelemahkan pun dikiring jagate sane peresido kumanti ngedesen nyeti pun dipanyak ritat kalau kapetangan ingeh titiang Ratu Agung rasa besangat penagung ajo menagung lah
adone melah gumin gelah ini di waringin sungsang sangka nengin sing mulut tua sangka neng agung kita masih sebakti ini banyak mekejang tuh agung sampunan palunggok cokori dewa gumanti banget nyung angkat di sikian titian napi mawinan kadia sapun nikau suadar maning titiang pada pade gumanti ngapeh palunggok cokori dewa ngemargiang titah ido sang mado ratu dong yang ini benbelah mire badok kengkian pekrimik banyaknya kapen purin ini tuh agung lu gero titiang matur yang ajang iya namangkena yang titiang matur yang palungok cokor dewa nenten wenten purun banyak rengangan palungok cokor dewa reng pewayangan palungok cokor dewa ipun sampun nenten purun napi mawenan iya namun niko ledang palungok cokor dewa reng ipun banyak kadi mangken kadi dan bino kadi pun niko sengake kadi mega mangudahanaken kenten ledang palungok cokor dewa awen-wenten ka bos asih punya kelawaning bakti ledang palungok cokor dewa sinaki pun banyak bakti reng kewentenan palungok cokor dewa ratu dua sugero dados mesiosan inek catu wadanan palungok cokor dewa menawi wenten sungsutan palungok cokor dewa lebih kayo ratu dong inggih ingat agung kengken raos lah pangsida agung lebonen jagat mertobuanone inggih mon kanthi kayang jani sing pragat penagung kengken apa mirip cai kuangan mas carek mirip cai kuangan atur benar kadi bos palungok cokor dewa mangno titiang pun niki ngelebonen kewenten Jakarta reng amerta buana benar sugero titiang tuaning kewenten nang amerta buana mangno palungok cokor dewa pawikan sio sering kewenten ratno dwi posane nguni ratu waku nikel kewenten ngamong-ngamong Jakarta nika mawon rasa mewah kemawon titiang sampun lumaksana ratu saking silip titiang laris mangkin lumaksana engken inggih mirip sing sida pun agung kal majalan weh gong inggih yen kanthi agung sing idang majalan kemu meragatan gumin tetenan depan gelasan kelemu pengtaen ratu ini mesti sugero titiang matur ring ajeng kadi mangken yen palungok cokor dewa kantos keleboning Jakarta ring mertebuana titiang rasa nenten meduwe genap pinako pengapih ratu wagung dan bina pemargen palungok cokor dewa risat-satipun singo yakin adakipun kambing tua kemon kadipun iki bangyang titiang pacang melaksana ratu wagung yen namun ika kewenten mertebuana kemon sampun wisya pulang titiang ratu wagung dan bino kadi palungok cokor dewa ngebahang taruhan ageng mewah palungok cokor dewa jagi pacang ngebahang awen nang punika saking bongkol saking akah mangna berak pelan-pelan punika weh yen gitu atur agung wanglah agung wanang jane pitung dino jani sing pragat pendong agung kan agung ni sinah gelah kamu kemersebuano pengtaen ratu ni diurengin sungsang nyekjak bumi ni ditu lungsur titiang bos palungok cokor dewa sewanang pitung rahina iya nenten presida wantuk titiang berasto titiang nenten wali malih puri kireng puri iya nenten kleski watengan titiangnya jalan dong Ige,
Yen sing praktek agung mati pada dia.